Znam da su mnogi od vas sa nestrpljenjem čekali kada ćete moći da se uselite. Danas je taj dan, a ja vam sada od srca čestitam i od srca poručujem da su godine neizvesnosti iza vas. Sa ponosom konstatujem da vi danas započinjete važan korak ka sigurnijem i boljem životu. Zadovoljstvo mi je da se u svoje lično ime i u ime 44 porodice koje danas dobijaju ključeve svojih stanova, svima vama iskreno i od srca zahvalim na svemu što ste uradili kako bi danas mi svi imali svoj dom. Teške su godine iza nas i nerado se sećamo tih vremena i odlučili smo da gledamo od danas samo napred.